kulane rasa kidana ditahan nyawa kang sampean sing duwe cilok maning sing duwe cilok hatiku jatuh cinta kelalen segala-gala peduli omongi tangga Mame Cici sing penting asal bahagia Mame Cici wong Bantarwaru Mame Cici wong Bantarwaru maning Mame Cici wong Bantarwaru Mame Cici wong Bantarwaru Mame Cici wong Bantarwaru maning Mame Cici wong Bantarwaru Mame Cici Mame Cici Mama Lur ayo ngel nyawer Mame Cici asik Mame Cici kanggo Mama Lura tasbine keding Mame Cici gawe penasaran Mame Riri yen ngomong manis padahal pucuk rayuan Mame Ririn kin sinten nih Mimi Cici wong Bantarwaru Mimi Cici buktine Mimi Cici maning tapi nyatane bapak tuane raja sayang wong Karangjaya bapak tuane raja sekian kulane ngerti sampean sering nyakiti neng diba konya sewengi apat si cinta lowong kasih neng diba kanggo Mame Cici Mimi Cici Mame Ririn wong Bantarwaru Mame Ririn terima kasih kerja bareng Rahmat Production wong Bantarwaru maning Mame Cici Mimi Cici kanggo Mama Lura Casbina keding asik Mame Cici Mimi Cici Mame Cici gawe penasaran Mame Riri yen ngomong manis padahal bujuk rayuan Mame Cici wong Bantarwaru Mame Cici wong Bantarwaru maning Mame Cici buktine Mama Juita gawe penasaran neng diba maning neng diba cuma ngomongnya neng diba sekian kulane ngerti neng diba sampean sering nyakiti senenge cuma sewengi Mame Cici apa sih bapak tuane raja wong Karangjaya bapak tuane raja wong Karangjaya maning bapak tuane raja wong Karangjaya bapak tuane raja wong Karangjaya neng diba Mama Ririn neng diba lagi neng diba terima kasih Mama Lura Casbin ayo kanggo Mama Ririn Mimi Cici bapak tuane raja Mama Juita majikan no Mama Juita gawe penasaran yen ngomong manis padahal bujuk rayuan wong Bantarwaru Mame Cici Mimi Cici neng diba buktine Mama Juita gawe penasaran tapi nyatane kula mung kanggo hiburan sabisane sekian kulane ngerti sampean sering nyakiti senenge cuma sawengi apa sih cinta lokasi dibonus kanggo bapak tuane raja wong Karangjaya bapak tuane raja neng diba Mama Ririn Yayu Dimas Mama Ju
sing be Putra